Zoto takum ku hanong phayong no naro zoto no phai kaham Kaubru Khupo 24 YouTube channel lo phaiding ke takum ku ro chongju dalak nam dei kana tinio pho chong pura desoni Khupo nok na leina phaiding ke chong balu amani tini Khupo nok chong na leina asamo tonai klamsa bosi broi kanai kachar district o tongnai bung appeal ke ha imba justice sai ha Twitter account tag ke Prime Minister Sri Narendra Modi no ake Union Home Minister Amit Shah ake Chief Minister Himantu Biswa Sharma no tag ke saha ano anim phani bo ya justice mai diti he actually kmaumi inke bosi brois kangwa abo klamsa talnoide taltham oya tompu binim phano buto khe im thoyok mi brok bangma bai khe aboni bo ye ba tinio ke bosi broi ka arfo binim phani bo ya justice maya kho ba binim phano buto khanai no ke ha bon forum ya ko nge sa o akhe abo klamsa bungkuma sa naro pho sa nai ne dia video clip abo pai khe chung next Khupo no imba tre ke ha Khupo no na leina Dear son, when I was 3 months old, my father was brutally killed by elephant with cane on 26 December 2016. Case number 121, 2017. Now I request to the Honorable Prime Minister, Minister and expected Chief Minister to look after this matter and give justice to us. Thank you so much. Zarkhano class 6 ni chio class 8 ni jora school klo ha noidao mam pha police station thang complain kya anim sayu morning walk khai tom pu obuno kidnap ke omi ake police ro brang investigation ke brang naitu haing ke abo broino maya ha ba brang im sayu no maya ha bini mamla bai pal takhum khuro chongchong nai mele msa le la chin nai bini mampha arimi chongjo jo jething thangpho jethingo thangpho chongchini mampha nokhong bro ni hogra ro no chong jething thangpho saye tha nai no phaiding ke chongta ke ha news nok na leina noida gaziabad school college satham ni bo ye phungye teina imba school khloi man teina NCRB imba National Crime Record Bureau ni report doi hingke India wo salboi 80 murder imba buto khim thoimo ake 77 rape case daily phayu 2020 wo ake bu 2019 ake bu total 28,915 murder case imba buto khim thoyomo ake salboi ni report doi hingke 79 killing imba 79 broke no thoimo case phayu 2019 registered case umoni mote doi ke Asamo 468 coronavirus case registered ke 24 hour nimsio ake brok khro thaya tha Asamo coronavirus perama maye ake Mizoram ke 24 hour nimsio 1121 coronavirus case tamai ha ake positive infection rate ke 14.35%. अब देखे न पूरा भारत हाक्टोर इंडिया वो 24 आवर निमसिंगो 34,403 कोरोना वायरस केस ता रजिस्टर के हा हिंबा माय हा आके 320 ब्रो थया था कोरोना वायरस बेरा हम माय आखे तकुम खुराव तिनि बोले न्यूज बोसा नो आरपो नराव नो आंखे सुमु सुमसु नराव वाइसु ए कमेंट सेक्शन साइड नारि नाय तापौदि नराव बो चैनल न्यूज नि खोये तेरे इंटरेस्टिंग फैक्ट आखे तेरे बंगमा स्टोरी हिंबा के हा न्यूज क्लाउ के स्टोरी दoi के खाम चुके नराव वाइसु कमेंट साक नारिदि कमेंट साइक नारिदि आं ट्राई के नाय आइनि बेस्ट वीक बॉय के हा दे के नय वीडियो अपलोड खेनेमा बदि के सालबय पुरा देशनो Khupo nok नाय तो नाय बो सब्सक्राइब खेदि Kaubru Khupo 24 YouTube channel no आखे बेल आइकन no प्रेस के नाय तापादि आखे चानो नंख्रो न मामबो नराव बो वीडियो no शेयर खेमायो खाकजा जतनो मालाय नै ट्रेका वीडियो